Kwa chiwno bila kod ruodhi mawuok e kar chung'od bura ma Kajiado South mondo bed kod winjo matut e kinde winjo buche monywando lwenje ma kit chwech kod kethruok mag ratich oganda mamoko ka bende mamako ji mamine, joma chuo kaachiel kod jogo modak kod ng'ol. Kwayo ni nochiwe kinde nyasi mar chako ayanga ndalo 16 mar kedo kod lwenje mag kit chwech e ngima joma mine e kinde ma joma chuo kod joma ng'ol ne ochiwo ywak e midhiero modhuro ma bende gikaloe. Kinde nyasino dwaro mar puonjo bila kod ruodhi kaka ginyalo kedo kod lwenje ma kamano bende ne ochiwo. Issues zile zinahusu wa mama ama wanawake kwa society, I don't take them lightly. Nachukua very serious. Hata zingine sio za polisi, mimi na take personal initiative to make sure kwamba kuna solution. Si ni kweli? So sisi tuko open all round. Na solutions zile zitapatikana kwa this sort of an initiative, we are ready to implement. Bora ziko actionable na ziko within the law. Wamama ambao wako na ulemavu na pia wasichana ambao wako na ulemavu, kwa wakati mwingi wamama hawa huwa wanafinyiliwa, huwa wanabakwa wengine cha nguvu na hawana hata mtu wa kuwatetea, na pia hata wasichana hawana mtu wa kuwalinda, wengine hawajiongei. Lakini kwa wakati mwingine unapata pengine msichana amebakwa sababu hajiongei, hajui hata polisi hatujui tutaweza kuanzia wapi na tutamalizia wapi. So kwa wakati mwingi sisi kama caregivers tunajipata tuko na kazi ngumu sana ya kusaidia wale ambao ni wasichana wadogo hawajui kujiongea na wako na hiyo hali ya ulemavu. Gender based violence haina jinsia yoyote. Gender ni kwa sababu ni jinsia inaweza kuwa ya kiume ama ya kike. Na niseme leo pia wanaume wanapitia gender based violence. Kwa hivyo tunapigana dhidi ya hizo vita saa hii kwa wanaume, kwa wanawake, kwa watoto na pia wale ambao ni walemavu. Theme ya mwaka huu ni Stop Violence Against Women and Girls and Women and Children. Lakini tutakuwa na kushughulikia vile vipengele vingine vya hiyo theme kwa hizo siku 16 mpaka tutakapofika tamati. Sirikal County ma Bungoma oriwore gi sirikal mamalo ya wayanga chenro mar keyo teko stima awards duto mag county no kaka yo achiel mar medo suru kod ochumi mar piny Kenya. Maromo shillings milion 92 gol matayo chenro no ma igato ni dhi bero weche mag somo kod dongruok mar ochumi. Michael Apudo ma en afisa maduong' mar REREC